anti muziki kuyo. Sure. Hey, this is your girl Minayo and you're watching Muziki Kuyo. Yes man, Muziki Kuyo. Bless. Yo, mambo kamili tutakuwa kwa jamii ngana Super Africa Worldwide. Ndio ana muziki ABS TV. Olaba ABS Muziki Kuyo. Yo, nze David Lutalo anti ABS Muziki Kuyo. Muziki Kuyo. Miracle. Anti muziki nachi na mutima bimpe na mino One of the best songs in 2019. Kaza umana traffic kambe ko 30 seconds introduction. Seconds no zibangabiri. No zibangabiri abiriko kabota. Akaimba kwa mwami wa Rita Kabo kandeko. Seconds zanga introduction. Baba karambo ko katuse joyagala. Katuse kaikira okwe. Saka introduction ya kakaimba bana Blaze Shafik very atatukovewo. Kaikira. Choli chile nacho Ontuchira mulimi suwa Mazime nyonte numa Baby wange obade wange Nga ye kwetu zitwa musuwa Hey, sina nyobo manyi See you mean a lot to me Mocha wanga ngete kama mkuwa Katipa malabu Wetyo nange kuwa malabu Tukole echo mukwano kukwafu Mtulongozi akasisira kafi akasisira kalavu tukajewe bichafu tusanuze beba tuongerera yaroga suna watukola bubi boja baroko nanye nimbatina yaroga omulangira suna nimbatina bubi era batire tata muloge muna kamuloga okatito ata muloge muna wakuba huwe kamuloga ka inyo akamuloga okataito kataito akamuloga okataito badanga ngati ayongereda yaroga suna pendeze mwali bambi tuyambo kakendeza otambeza muloga muno muganyire mwana mama mukendereze nenga kozeka bya solution babuza ko nyuma na ajo sinzira kubelanga otumudoga mbotya ejabale jo tusizako engalo na koralelo ona kudorwa kubiri enagambo duka misine no January musuma Augustine kawala abizayo omulaba one on one nakulya chechagana echechi sibye obulambwo duka misinde ejangu ekawala yatanse dokwaja abalaba one on one bakutaka Rembosela wamune mwana muwala Rita K omusaija tayangwa abantu bowaitu ninchimali nyomukirayo kuba nebizibu inywena bojo mwangwe babasabire babahereze mgisa nimujja kuba kulunge mbenkanye mko mwana wanyu ko kuchubajige na meso mwangwe bojo abantu bekasese mutubita kutsebu ali nyo mwangu he mukinisa byandreke mwana Ras Junior yali amabega camera atam control room tina Shafik achukwasa kanya magazine every single Monday to Friday tubera okuyanga tukutusako omuziko bya so vision video calls za fe enobaka ogena kwita kuno tumusambu not biri chena mobiri asatu mumukaga wano wokawo kwata simyo no kwa video call nga weraba no sindi ko baka ne tubusoma ngo obulaba ate olabira ku designs obwakabi no laba bu fashion obwakabi banange akokenda akonkajewa akonkagala banange kaze kanyumide wano ka muziko bya vision wobufunira uke ukati bitaro bya mabya unato chukanza rira byahu wamya unato kimboka nabe unimwimbe uune yesu wiche chance ya sano bambi aliwa wangu yakotsebu kibya ukase tukakwana yange njenga namubwera amabya ni mwimbe gwa ulidobubi wamabya uli mwimbe ewo nayo ukanze rimba ukanze leta sa video sa uki ukale chasi Twina muyimbi akwatiri ndakwana nina kisa kunjagala muulize akamwana mwala Chosen Becky njagala kukambela attention yakomewo ABS TV yakomewo njagala uliza kaimba ka Chosen Becky kano okawa attention then atatuna kwenda katudano bakabwamwe ku muziki kuyo ombaka imba kanesimye etova ku muziki kuyo tukoma Shafik onkwata bulungi specifically abo what to say agamba onkwata bulungi romantically abo what to say specifically onjaga sizora lero ngenda
kulya ngane simye mwana chaki yakaimba kali na katambula batsa omwana kanazina kulungi kwainira kalirungi nankaiwe kalungi omwana inira kalirungi okunazina kulungi muna akazina ke kalungi Beki yafunye manager omupya mulungi kuli arugireyo Neniki yali mulungi atungira msiaka Neniki yali mulungi twamwese jese ebindi byona yabuzizako kifaru Kasari nange ndali mubise ngafuna ebisajja ebirungi naye bulungi bwanzija osajja kodro zamwe mfuna ziri ali puliti ezitalagibwa nze nakugamba obulungi obu ofiirwa bingi okitegeera obulungi sana nange nalinga buli kirungi kyonna kikubibi nga bolaba nakazi nga bolaba pisi tatu bane bafuna abasajja abalungi ababibi naye ffe obulungi kannakweka kwenafunye omupya oyinza n'okudduka embozi z'abasajja nazikolenakubanamupya naye nga bali ku whatsapp message zirengera soko kuyitamu Abubaka onagambye hello thanks for that show Wanji Linda akoso okondeke thanks for that show drop me Kajiri by Momo okay hey Carol it's Erin from Jadida drop me Nsokayo by Zan Brown okay onagambye how are you thanks for that show kwendinyo mu magazine Onagambye hello dear thanks for that show drop me in the Uobaila Nashtende it goes out to my grandmother Miss Naroga Speciosa from Butezi Masaka this is Sempija from Nansana okay onagambye atia katulabe mwe bale kutuweleza program yo njagala nnyo naye okay mukyala nane nathu onteka mu mood wabisema na mwana swasidada watu wagamye tu mood unajaka tusa okusasira kwa fe okuba in management ya ABS Television nabakoze ABS TV fenna tusasira kwa mkozi munafe Kirabira Lawrence Kirabira yafiridwa taatawe okuzika kwa nako olwalero wali sentema naye nga kitalo nnyo nyini ddala sawa 8 era oluva wano gye tulaga fenna teryagenda sigala wali sentema olunaku olwaleero wekuzika wekugenda okubeera sawa 8 naye nga kitalo nnyo Kirabira Lawrence Mukama akutusaasirire era akutugumize n'omugenza mumulekye emirembe n'ekitangalo eky'olubeerera kimwakire akikengere nakikengere okigambire nnyo wekiziikire iwe karo kizike iwe kizike iwe kizike nkiziikire nakikususa sana araba takumanya kulungi arabanisha iwe bakigambire okizikambire nnyo wekiziikire akija chatingia kanize bakitanya akikire hatiwe tujja kwaboli kajangu niwa aboli nye yanga akiki empako yawe aboli eyanga akiki etange kitegeeza ati baramucha abantu omukagambye abempako ya akiki na moti na aboli nywe na baramukiza empako yawe ya akiki na aboli amoti aboki abwiri aboli apiru lewa ndange neye yasikanye kyabazinga yasikanye kyabazinga jali nze nange wakababulire nkanyo kamenta kyakulwa yayimba kali eri akayimba nyombere omwana njagala byatambula amakafuni akayimba kaita njagala oli mwana ati abedali okuyagamba munaleka agaruke ninga just bimutalibanize iwe fa abasoga mwene imaro yakati ku Valentine's Day era yavuddeyo nalaba nagenda nalaba kyabazinga naye nebogeramu era kyabazinga na praise nga nakama tulina talent anzolindeho nagenda kujireta kilo kya Valentine naja kuja no mgonze bwa weye ninga naja kuja kuja na mkazi weye ninga naja kuja just kutuzi agenda kuja iwe na kyabazinga aimbe huwa taino wakwenda naja kuzinga agenda kuja na kyabazinga iwe abazinga na mkazi weye habo kubeke kilo kya bata bagonzanga agenda kuja na kyabazinga
abasirabira praising amaro nakama yemuyibi yakagwa yali alabye eidinda wena abana bayimanga kuliriri kadima abayimbi je bali banji yabasoboye chachi ewaffe fewane Buganda tulina banji fa abaganda tuine Julian yeka yabeyimirira watu eyimeririre kusali yodi wedi yodi ndio okura ko ayeno munna mwene musajja tayangwa yecho nawo kirabula itwo wenda linebuuza lwaki omwana jana amfabba oye tata omwana nagira netula waneno omu kubakulembeze bo mu East Africa namusekula netuulya nti waliwo ne gundi namusekula abe South Africa ne abo bamuzanyira muzanyizi kwegambe bitundu bye bisanyukira mu boba bisanyukira ito tikwango wakuta wena tumutangira koma msajja naye tayangwa mwana omukatori ito wakuja wena tumutangira ito titukubinga bitundu byamwe byali byogera senga njokulamba tutina abantu abakurugoku shabikinyika kubabasa ko tukisebuza natutulereka tukobona muzika bya Vision bera ko toba tuchagendera dala maso no muziki wamwe obunyumanga otukwisa mu kirima lya gechemisana toba ku ABS Vision tukwata ku remote yo mufundo nakatugaruke no buzina bwanyu Shafiki wakulao olaba namazina gabamenya nogira omulundi gumuwa chawe bane gwe ngoma ya mangu nange achate ba penalty ani Shafiki simani tumutwale warecho na mira tosaba bango teba penalty no bango okole ebyo ebintu ekisoboka omulundi gumuwa gabajayo penalty tosa kwangu nange ana tisusa kamuzika bya Vision na logistics babuzi zako nyomu kama mcha Madina Lusase I salute you then mwana mwala lazia how are you witale kumubale kwanga ate kwa ABS Vision kwa muri kumuzika ku yo we respect you Lawrence yo yali amega camera mu control room Shafiki ate achukwasaganya magezi wamune Junior ali mabega waka abantu banalukolongo baneze smile akumanya ata yakatufu Wapocho ba makanika banalukolongo nimbagonza mu naye nango yagala ba makanika kyo babaziddemu ba makanika banalukolongo na mpaku sente kwana cheka bakuwadde sente ne wali ako saluni batumitako nyomwe bale bintu bemukola banange mwe bala abakyala balungi banaye wali obwala obunyirira bunyiga massage bwe tikola bwe tibana banange shop left for me jangu by winning noji imbagala nyuma bale kueleza baby nkueleza dia isima imperaza ya mwensabayo akaimbaka tebyansala by titi okay tebyansala by titi oja kubera ngo kafuna magezi hello baby girl Aida from Kajansi drop me enyanda by Shiba Kalunji hey baby girl Joan from Salama drop me Fikfame tell me yagala tulagewa hello baby I'm Florence play for me follow me by Mary Bata Mary Bata Mary Bata okay yanyumira wali ndandirodi byonna bimuwe oli wadda sikadaka wala baby girl sikadda naye mama chetegeza update sizoza da baby girl is a shake enkubira akayimba ka logo by S kanyumire omwami wange omubwati yatuletera akantu akosenga tuyiza yakala this is Jackie from watching you please drop me buli kimukiria by Muchala Hamza omubwat love you sweet banana ochi kubira bana bateseza simanyi abantu babiri bona omubwat mama mukwano kama zaka Vision batakara embasera ngakoza mne mwana muwala Rita K mseja tayangu antu bagonza muno kano mwana waitono na bagonza muno anabenzire kutsibwa kindi byakindi aseye wenyina bale byaku obutukindi bya hao manenyo mulete obwembo bwenyu mulete bizina byanyu boja tujja kwantu baterayo tujja kwantu batangira omulamala kuja kyokino mutaka kasa ngiyo mseja wa Ruhanga nagenda kubana abahereze bya magero nebyo kuniza nebyo kutangaza okay baba ntubaranga boja tubasibira tugenda Lawrence abadde mabega camera Shafiki mu control room nga achikwasaganya see when you see us that is tomorrow musambu 18 omuziki kuiyo naye nga tewerabira yabasulawo kitamwe na abana bangeza temutwalanga obwenzi bwa kitamwe Lydia obwenzi bwa kitamwe totwalanga obwenzi bwa kitamwe olina muzaala mu bakasi olina muzaala mu neighbor
olina muzale wagindi otwalanga obwezi bwa kitaawo nyinga ku mapesa ko Shafiki. See when you see us tomorrow, we are out. Are you serious? Mutima gwange muli mwekifocho kenzi sakano era yegwe muliwe gukuba era ne gugunda pitalinya lya mwatu oli wambala mukwano tesangika bambi wanvumbula nopambatira n'omukwano mungi olina ntamegwa muranyi wantalo kabite wange kano ke kajirijiri kafuse kanagi mama kumira mukwano gogo kajirijiri ndi mulyanto ly'obulumula kano ke kajirijiri kafuse kanagi mama kumira mukwano gogo kajirijiri ndi mulyanto ly'obulumula engeri gy'onkwata amavumbavumbo mubiri gwange gona ne gusannawo oli muranyi w'amanyi difenda asikali wakomya